Intramuros. Ano ba to? Kung naman ako dyan is kasi mag-renew ka license nila rin. Ang immigration. Pick up natin si ate mo sa school. Pa hindi na dito na tayo. Saan nag-view, babe? Saan na nag-comment? Si Siang Torres yun ano? Ah, lalo. Oo na. Wow, mami, file ko sa love life. Ano pa ganda na kano? Kaya. Aray ko! Kasi yan ako tabi.
for you, Ano Olivia. yun? Bago mo yun nakaon man. I already eat. You're not eating your... Because Look at I'm that. too full. What dito? Because I'm too full. Gonna make a vlog. Oh, you're gonna make a vlog? Hmm? Hmm? Okay. Balaan daw ang duwi ko. Can I have some more? I just came back from school actually. Hmm? You have a class this afternoon? No? Where you going on Saturday? I mean, my mom and my daddy gonna go to a concert and my mom said she's gonna come so I'm gonna come with them. Hmm. Wala palang tao diyan sa Saturday. Kasi punta din kami ng Cityland eh. Si Miggy! Kawawa si Miggy, iwan. Wah. Nice. 5 kilometer yung tinakbo natin. Yeah. Ow. Ha? Ow. This one. Okay, uwi na ako. Sleep ka na ha? Balon nyo naman naog na siya. You look like betrayal. Betrayal. Yeah, ma. Karami mo tayo, pero tala eh. Bye guys!